Thutha wa kuingira wabici ici iria cie mwena wa Riverside guku Nairobi na kuraga andu 21, riu borithi ni mambiriirio thuthuria kuri umuthi manyitite andu 5. Atano acio maikitio ngono kundu gutiganite. Umwe anyitirwo mwena wa Two Rivers guku Nairobi, ungi nake aikio ngono ari Mombasa itura ria Bondeni. Umwe anyitwo mukawa-ini umwe guku Nairobi gatagati, ungi anyitwo mwena wa Eastleigh guku Nairobi itura ria Ushirika, hamwe na Mama Ali uria unyitirwo Waso kaunti ya Isiolo, na kurerikana ni nyina wa gitoi kimwe kiretagwo Ali Salim Gicungi uria borithi maugite ni mubangi munene wa wikinaĩ ucio. Huyo kijana nimepata tu ripoti na majina yake, lakini kwa uso simujui kwa sababu alitoka nyumbani. Nasikia alitoka nyumbani kitambo, na kulingana na ripoti nyumbani kunakaa mama ambaye bwanake ni mwanajeshi, na ni kama aliwacha mama kwa muda. Ali amelelewa tu kijana wa kawaida, akasoma masomo yake kawaida, lakini mambo ya ugaidi na nini hatujaweza kusikia hata siku moja. Yeye malezi yake ni malezi ya Kiislamu, na radicalization sikudhani ni kitu ambaye inaweza kuwa amefanyikiwa, kwa sababu kutoka utoto wake amekuwa kwa dini. Kunyitwo watano acio gwakinya 6 ekwirwo aria maikitio ngono gukinyaniria umuthi magikuruhanio na wikinaĩ ucio. Muthenya wa ira borithi ni maranyitire muiritu maraikaraga na gitoi kimwe uria uramenyekanaga na ritwa Kimunto, na umuthi kwamenyekana ritwa riake ni Violet Wanjiru. Ekwirwo angi eri ni marethanwo nao kumana na kuonekana kwao CCTV-ini barabara-ini ya Limuru kuria marire mukawa-ini umwe matanathie kunyamaria a Kenya thiini wa mukawa-ini ucio. Kaunti ya Kiambu maabitha uthuthuria a ngero cia wikinaĩ matinda magithiururuka itura ria Gesha kuria kurerikana Eric Kinyanjui, umwe wa itoi iria iranyitire itemi ngero-ini iyo, aumite. Kinyanjui arerikana maikaraga Kiambu, no borithi mathikuo makora ni mathamire magithi mwena wa Mulolongo, magicoka makigura mugunda mwena wa Arwai, na mwisho magithamira Limuru itura ria Riara. Family ino irethanwo nayo maabitha aya makihoka ni meguteithiriria hanene kumenya andu angi aria mangikorwo matabanagia nao ngero ici cia wikinaĩ na Eric Kinyanjui. Oho borithi muthenya wa umuthi magika uthuthuria wao ni monete nguruneti 4 mukawa-ini ucio. Ninge athuthuria kuma guku bururi-ini na kuma America a FBI ni mathiete na mbere guthuthuria ngari iria iratumiritwo ni ito icio guthie mukawa-ini ucio. Marauga mararora mukanda wa CCTV kufuata ngari iyo thikũ 14 cihitukite. Ngiribotera Inooro TV, gitagwo Muitiriri wa Wangari.